Inyeshyamba z'umutwe wa M23 zambuye bidasubirwaho ingabo za leta ya Kongo agace ka Nturo muri teritwari ya Masisi zisatira umujyi wa Sake uri muri metero 25 uvuye mu mujyi wa Goma. Ni nyuma y'imirwano yatangiye mu rucera rwo kuri wa kabiri Gashyantare 23 hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Iminsi ishize ari ine abaturage bo muri Masisi bataruhuka kumva urusaku rw'imbunda ziremereye nyuma y'uko ingabo za Kongo ziyemeje kwambura M23 umujyi wa muto wa Kicanga n'ibiturage byo mu nkengero zawo. Ni mission ikomeje kubera ingwarabahize FARDC, Wagner, FDLR n'indi mitwe bafatanyije kuko uko bagabye igitero batsindwa bakamburwa utundi duce. Ku gicamunsi cyo kwitariki ya kabiri Mutarama 23 umutwe wa M23 wafashe hauze inkambi iri Kirorirwe n'umusozi Gicwa ku Nturo nyuma y'uko rero abo ku ruhande rwa leta birutse bagahunga. Nyuma yo gufata ku Nturo abo muri M23 bakiranwe urugwiro muri aka gace bafitemo abavandimwe n'inshuti. Umwe mu batuye ku Nturo akababwira ikinyamakuru Umuseke cyane cyerekeje imbere mu gihugu cy'u Rwanda ko urusaku rw'imbunda rwatanze agahenge muri ibyo bice. Yagize ati ingabo za leta zirutse ubu turi kumwe n'intare za Sarambwe, umuhanda urera cyane kuva ku Nturo ugera mu mujyi wa Sake n'urugendo rw'igice cy'isaha ku muntu uri kuri moto. Bivuze ngo mu gihe M23 yafata uduce twa Kabati, Kingi na Kimoka yarara mu mujyi ihanze amaso cyane. Hari umuturage uri ahitwa Ruvunda wabwiye itangazamakuru ko zinyeshyamba ngo zishobora kurara ibihambwe ndetse na Mushaki kuko ngo nta ngabo zo kubahagarika zihari. Yagize ati biroroshye cyane n'ububaje ati n'ububaje barara bihambwe ati hariya ati ni umutima wa Masisi ati naho ni nk'iminota 30. Hari amakuru avuga ko hari abasirikare babiri bakuru bo ku rwego rwa Lieutenant Colonel baturutse igisirikare cya Kongo bakiyunga ku mutwe wa M23. Amakuru avuga ko Lieutenant Colonel Frank Kavujobwa na Lieutenant Colonel Batigayizi uko twabigarutseho kuri wa mbere Gashyantare 23 bavuye Goma bajya kwiyunga ku mutwe wa M23. Lieutenant Colonel Batigayizi asanzwe ari murumuna wa General Innocent Gahizi wabaye umuyobozi wungirije w'akarere ka 34 muri FARDC akaba n'umwe mu barwanyi bakuru ba CNDP ya General Rankunda yaje kuvamo umutwe wa M23. Y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda nk'uko bisanzwe bigenda mu myaka 29 ishize. Ejo rwijije umunsi w'intwari z'igihugu. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yayoboye umuhango wo gushyira indabo ku gicumbi cy'intwari z'igihugu i Remera mu mujyi wa Kigali. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi araduhiye inkuru. Buri mwaka tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri u Rwanda rwizihiza umunsi w'intwari. Ni umunsi yibukwa abakoze ibikorwa by'indashyikirwa bamwe bikabaviramo gutakaza ubuzima bwabo. Kuri inshuro umuhango wo kwizihiza uyu munsi wabyimburiwe no gushyira indabo ku gicumbi cy'intwari z'igihugu kiri Remera mu mujyi wa Kigali ukomereza mu midugudu yose y'igihugu. Uyu muhango wayobowe na Perezida Paul Kagame waruherekejwe n'umufasha we bunamiye intwari z'igihugu banashyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari kiri ku gicumbi cy'intwari i Remera mu mujyi wa Kigali. Kuri iki gicumbi cy'intwari nta jambo mukuru w'igihugu yahavugiye. Ubutumwa bwe yabunyujije ku rukuta rwe rwa Twitter aho yanditse ati mu gihe duhanganye n'ibibazo bifite aho bihuriye n'akarere duherereyemo ndetse n'isi muri rusange, uyu munsi uratwibutsa ubushobozi bwacu bwo guhagarara ku kuri, kurinda igihugu cyacu no kubaka umurage w'iterambere ku badukomokaho n'ababakomokaho. Umunsi mwiza w'intwari. Aho i Remera ku gicumbi cy'intwari hashyinguye gusa imibiri ibiri, uwa General Fred Gisa Rwigema washyizwe mu cyiciro cy'intwari z'imanzi ndetse na Madamu Uwiringiyimana Agatha wabaye Minisitiri w'Intebe mu Rwanda ubarizwa mu cyiciro cy'intwari z'Imena. Bwana Rwakanikora umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi mu rwego rw'intwari z'igihugu, imidari n'impeta zishimwe aratubwira impamvu abo babiri gusa aribo bahashyinguwe. Ahatari intwari umubiri utarimo hari ikimenyetso bashyiraho indabo n'izina rye riba rihari ryanditse. Dufata urugero intwari Rwagasana Michel ikimenyetso kirahari Remera. Muri ibi bihe kuri icyo gicumbi haragaragara amavugururwa agendanye no kubaka inzu nshya ndetse no kwashyira ibindi bikorwa remezo. Bwana Rwaka avuga ko guhera umwaka utaha hagiye kuba ahantu ndangamateka y'ubutwari ku rwego rw'isi. Hari ahantu hagiye kuba ahantu ndangamateka y'ubutwari ku rwego rw'isi bitari no ku rwego rw'u Rwanda gusa, hakabungabunga amateka y'intwari ku isi mu Rwanda no muri Afurika, ariko by'umwihariko hagakora nk'igice cyo twakwita nka mize y'intwari z'igihugu. Bazajya bahasura rwose kandi hazaba no ku hantu ku rwego mpuzamahanga, ntabwo ari ahantu
abanyarwanda gusa. Niyo mpamvu havuguruwe kugira ngo habe ahantu heza higisha. Kugeza ubu intwari zibukwa inyinshi n'izitakiriho, usibye icyiciro kirimo abanyeshuri bigaga mu ishuri ryisumbuye ry'Inyange riri mu karere ka Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba. Abagizwe intwari ni abari mu kigo cy'ishuri mu ijoro ry'itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu mu 1997 ubwo abagizi ba nabi bateraga iki kigo bagasaba abanyeshuri bo mu wa gatanu no mu wa gatandatu kwivangura bashingiye ku bwoko. Abo banyeshuri barabyanga maze batandatu muri bo baricwa. Mu barokotse ubu bwicanyi bavuga ko bazakomeza gusigasira ubutwari bw'abaranze. Sindayiheba Fanueli n'umwe mu barokotse ubwicanyi bw'Inyange ari mu cyiciro cy'intwari z'Imena. Nk'intwari z'igihugu hari umwihariko wo kwitwararika. Icyambere utwo twakoze nk'intwari zikiriho, twashyizeho ishyirahamwe riduhuza kugira ngo tujye dukeburana, tujye twibukiranya ko dufitanye igihango n'u Rwanda n'abanyarwanda. Tugira igihe cyo guhura rero tukibukiranya bya bihe byacu by'ubuto, tuvuga ngo oya kwivangura, dushyira ubunyarwanda imbere. Bwana Rwakanikura, umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi mu rwego rw'intwari z'igihugu, imidari n'impeta z'ishimwe, avuga ko watatira igihango mu ntwari 39 zikiriho yakwamburwa ubwo butwari. Uyu munsi dufite intwari zikiriho izahoze ari abanyeshuri b'Inyange 39. Abo 39 bariho. Ntabwo rero turabona impamvu yatuma n'imwe itugaragariza ko bitwara nabi, ariko biramutse bibaye kuko ari abantu, aramutse akoze amakosa atuma ashobora kuva mu cyiciro cy'intwari z'igihugu, arongera agakorwa ubushakashatsi bwimbitse cyane, bwimbitse ku buryo tureba niba koko amakosa amuvugwaho ariyo yabayeyo cyangwa bikagaragara ko kuko yakoze ayo makosa, urwego rwamushyize mu ntwari z'igihugu rushobora kumukura muri urwo rwego nanone. Intwari z'u Rwanda zigabanijemo ibyiciro bitatu nk'uko bitubikesha urwego rw'igihugu rushinzwe intwari, imidari n'impeta by'ishimwe. Muri ibi byiciro hagaragaramo icyiciro cy'imanzi dusangamo abakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu kwitangira igihugu, hashyirwamo intwari zitakiriho, harimo umusirikare utazwi izina uhagarariye abandi na General Fred Gisa Rwigema. Hari kandi icyiciro cy'Imena. Muri iki cyo dusangamo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, uyu wategetse u Rwanda kuva mu 1931 kugeza mu 1959. Indi ntwari iri muri iki cyiciro cy'Imena ni Rwagasana Michel wabaye umunyamabanga w'inama nkuru y'igihugu, aba n'umunyamabanga w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Indi ntwari dusanga muri iki cyiciro ni Uwiringiyimana Agata wabaye minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore kuva mu 1993 kugeza mu 1994 yishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Indi ntwari igaragara muri iki cyiciro cy'Imena ni Niyitegeka Felicite wakoze imirimo itandukanye irimo kwigisha, kurera, gucunga umutungo no gufasha abatishoboye. Muri iki cyiciro kandi ni naho hagaragara abanyeshuri bigaga mu ishuri ryisumbuye ry'Inyange riri mu karere ka Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba. Icyiciro cya nyuma ni cy'intwari z'ingenzi. Kugeza ubu urwego rushinzwe intwari z'igihugu rutangaza ko muri iki cyiciro intwari zashyizwemo zitaramenyekana. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Assumpta urakoze. Noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu wa kane ni umunsi wa gatatu w'urugendo rwa Papa Francisco muri iki gihugu. Mu biteganyijwe kuri gahunda ye y'uyu munsi, umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose arahura n'urubyiruko kuri Stade des Martyrs i Kinshasa. Ejo yasomeye misa imbaga y'abantu barenga miliyoni mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Fidel Niyongabo aratubwira uko byari bimeze. Ni ku munsi ugira kabiri w'urugendo rwa Papa Francisco muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi mu bemera Imana ku mugwa mukuru Kinshasa urimo abantu imiliyoni 15 batanguye gushika ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Ndoro mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri kugira bashobore kuronka ibibanza. Papa Francisco yakiriwe n'abantu isinzi bariko baririmba kandi batamba igihe yashika kuri ico kibuga c'indege imbere yo kwimisa itangura hafi y'isaha 3 zo mu gitondo. Abateguye iyo misa bavuga ko abantu barenga umuliyoni bari ku kibuga c'indege ca Ndolo. Abitabiriye iyo misa ya Papa Francisco barimwo ababa ku mugwa mukuru Kinshasa na President wa Kongo Felix Tshisekedi n'abanyepolitike bayoboye abatavuganwe na leta. Papa Francisco yifurije abitavye imisa yiwe amahoro mu rurimi rw'iringara, rumwe mu ndimi zine z'igihugu rukoreshwa imisi yose ku mugwa mukuru Kinshasa. Papa Francisco yabandanije imisa yiwe mu rurimi rw'igitaliyano rwahinduwe mu Gifaransa, aho yasavye abemera kutagwa mu mutego w'indyane. Papa Francisco afise imyaka 86 muri iki gihe yashitse muri